اللي وراهم اللي يقوموا بالعمل هذا يعطينهم حبوب راهو مش بإرادتهم. الله أكبر. إذا لم يتحقق كل هذا أنا بعد ذلك سنعلن الزحف، سنعلن الزحف المقدس. أيوة. وأنا أراه معمر القذافي قائد أممي، أنا أدافع عني الملايين، أنا سنوجه نداء للملايين من الصحراء إلى الصحراء، وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد، حتى تطهر البلد من الدنس والإرجاس. لا يمكن نسمح لليبيا تضيع بين يدينا بدون مبرر في غوط الباطل. Kwiriranguruye nyakwigendera Muammar Gaddafi yagarutse ku bintu byinshi. Aha yavugaga ko azahamagarira buri muturage wa Libya, umuntu ku wundi, urugo ku rugo, umuryango ku muryango, agasozi ku kandi, bakamutera ingabo mu bitugu akagira Libya igihugu kitarangwamo umwanda na muke. Aha yabigarukagaho igihe abazungu bari batangiye gushaka kwinjira muri Libya no kwitwaza igitugu. Iyi Nisho TV yewe ndi Alani Claude. Nibo ukunda ibiganiro byacu, ikiza nuko babisangiza inshuti zawe ziri hirya no hino, ariko ukanasiga uduha igitekerezo kugira ngo tumenye icyo tugomba kubategura kugira ngo munyurwe n'inkuru zacu. Niba uri mushya hano ku Ishyo TV, ibyiza nuko bakanda subscribe, ubundi tukajya tubana mu nkuru zacu zitandukanye. Reka tugaruke gatoya ku buzima bw'umuryango wa Gaddafi, ariko turibanda ku muhungu we washaka kwiyamamariza kuba perezida wa Libya, ariko komisiyo y'igihugu y'amatora muri Libya ikaba yamuteye ishoti. Yakuwe kuri listi y'abakandida bagomba kuvamo uzayobora Libya mu myaka iri imbere. Bana natwe, iyi Nisho TV umenye byose kuri uyu muhungu wa Gaddafi. Amazina ye yose ni Saif al-Islam Muammar al-Gaddafi. Ni umuhungu wa kabiri mu bana banyakwigendera Muammar Gaddafi wayoboye Libya igihe kigera ku myaka 30. Yabonye izuba tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 1972. Ubu ngubu afite imyaka 49 y'amavuko. Atuye Tripoli ni muri Libya. Nabivuze amazina ye yose ni Saif al-Islam Muammar Gaddafi. Aba mu ishyaka ya Popular Front for the Liberation of Libya. Avukana n'abandi bana bose babyoye na nyakwigendera Muammar Gaddafi. Nibyo umwana w'umuperezida ukomeye, umwana uvuka mu muryango wiyubashye, yagombaga kwiga mu mashuri meza. Yize amashuri abanza, yiga nayisumbuye, ariko mu mwaka wa 1994 Saif al-Islam Muammar Gaddafi yinjiye muri kaminuza yitwa University of Tripoli. Iri Tripoli ni muri Libya. Mu mwaka wa 2000 yagiye mu ishuri ryitwa Imadek Executive Education. Mu 2008 yagiye mu Bwongereza yiga muri London School of Economics and Political Science. Ni umunyapolitiki ukomeye, n'umucungamutungo ukomeye. Saif al-Islam Muammar Gaddafi ni umwana wa Muammar al-Gaddafi na Sofia Frakasha. Sekuru wa Saif al-Islam Muammar Gaddafi ni Abu Meinar, naho nyirakuru ni Aisha. Ku rutonde rw'abakandida bahatanira kuyobora Libya, Saif al-Islam Muammar Gaddafi yavanyweho. Navuze ko umuhungu wa nyakwigendera Colonel Gaddafi yangiwe kwiyamamaza mu bakandida bazavamo perezida wa Libya mu matora ateganijwe mu kwezi gutaha. Reka dusimbukire ku kinyamakuru Intyoza cyandikirwa hano mu Rwanda, twumve icyo cyabivuzeho. Gifite umutwe w'inkuru ugira uti Libya, umuhungu wa nyakwigendera Colonel Muammar Gaddafi yangiwe kwiyamamariza kuba perezida. Umuhungu wahoze ari perezida wa Libya Colonel Muammar Gaddafi yakuwe ku rutonde rw'abashaka kuba abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe tariki ya 24 Ukuboza
ukwezi gutaha muri uyu mwaka. Komisiyo y'amatora mu gihugu cya Libya yangiye abakandida benshi kuri uyu mwanya barimo Saif al-Islam Gaddafi ivuga impamvu z'amategeko. Nkuko ibinyamakuru byaho n'ibindi binyamakuru mpuzamahanga bitandukanye byanditse, Saif al-Islam Muammar Gaddafi yari yateje impaka nyuma y'uko atangaje ko azatanira kuba perezida. Arashakishwa n'urukiko mpuzamahanga kubera ibyaha by'intambara n'ubwicanyi akekwaho ubwo se yari akiri ku butegetsi. Gusa guhatanira uwo mwanya kwa Khalifa Haftar nako kwateje impaka zikomeye mu gihugu kuko aregwa ibyaha bikomeye mu nkiko za Amerika, ariko ntabwo bizwi neza niba nawe ari ku rutonde rw'abangiye kwiyamamaza. Abashinjacyaha ba gisirikare muri Libya nkuko BBC ibitangaza basabye komisiyo y'amatora kwanga kandidatire ya Gaddafi na Haftar kugeza basubije ibibazo ku byo baregwa. Kugeza ku munsi ntarengwa wo kuwa mbere, abantu 60 bari batanze inyandiko basaba guhatanira kuba perezida, ariko impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'abandi benshi batandukanye bakagira ibyo banenga. Urutonde rw'abakandida benshi bariho bahatanira kuyobora Libya hariho umugore umwe rukumbi, akaba ari impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Nawe ari mu batarariye indimi bamagana kandidatire y'umuhungu wa Gaddafi, bavuga ko bidakwiye ko umuntu uri mu nkiko mpuzamahanga ugishakishwa ndetse ufite ibyaha byinshi ashinjwa birimo iby'intambara byakozwe igihe Gaddafi papa umubyara yarakiri ku ngoma akwiye kuza ku rutonde rw'abiyamamaza kugira ngo bayobore igihugu cya Libya. Ariko nanone ku rundi ruhande, abashyigikiye uyu muhungu wa nyakwigendera Muammar Gaddafi bavuga ko akwiye kuza akagarurira Libya isura yari yarapangiwe na se umubyara. Bavuga ko Libya ikwiye kugarura umwimerere wayo yagombaga kuba igihugu cy'igihangaje nkuko Gaddafi yari yarabipanze. Gusa ntabwo byaje kugerwaho nyuma y'uko abazungu bamuhize bukware ndetse kugeza naho bamwishe. Yakundaga kubita bagashaka bo hake ndetse akavuga ko bagamije kwigarurira Libya n'ibyiza byayo, nta rukundo bafitiye abanyalibiya n'abanyafrika muri rusange. Akenshi Gaddafi mu mbwirwa ruhameze yagezaga ku baturage ba Libya ndetse n'abandi batandukanye aho yabaga yagendereye, yakundaga kubabwira ko Afrika ikwiye kuba igihugu cyigenga, ikaba igihugu gikwije mu byiza byose kuko n'ubundi ibyiza byose isi tunze bikomoka muri Afrika. Ni amagambo ya Gaddafi n'inzozi ze, yagomba kubaka Afrika nzima kandi Afrika nziza. Twibukiranye ko no mu gukora umuryango wunze ubumwe bwa Afrika harimo inkunga ikomeye yatanzwe na Libya hari ku ngoma ya nyakwigendera Muammar Gaddafi. Kuri ubu umuhungu we yakuwe ku rutonde ko bagomba guhatanira kuyobora Libya mu kwezi gutaha. Ni tariki 24 z'ukwa 12 uyu mwaka nibwo amatora muri Libya azaba. Twakwibaza tuti ese ibi byaba ari bumwe mu buryo bwo gushyira uyu muhungu hasi kugira ngo adakomeza filozofi cyangwa se imitekerereze ya se kuri Libya? Ntawamenya. Reka dutegereze nanone niba urukiko mpuzamahanga hari icyo ruzuriraho kugira ngo rugire ibyemezo rumufatira nyuma y'uko avuye ku rutonde rw'abazatanira kuyobora Libya. Komeza ubane natwe uzamenya byinshi turi kumwe. Nisho TV gendera ni Claude Nzamuramba. Reka mbashimire ku mwanya mufata mugakurikira ibiganiro byacu. Reka tuzasubire mu biganiro byacu bitaha. Icyo nabisabira no gusangiza ibiganiro byacu inshuti zanyu ziri hirya no hino. Kanda subscribe kuba tarabikora, share, mukadusigira ibitekerezo, ubundi tukagoma kubategurira amakuru abanyura. Ciao ciao, Imana ibarinde.